Isizwe sama-Red Nation sisukumile sama ngenyawo injabulo-ke laphana umthandeni-ke alanda intokazi-ke nayo engaconsi phansi-ke kubantu. Sikhuluma-ke ngoMahu-ke laphana-ke okhona-ke engomeni kaMthandeni-ke laphana-ke azobagijima-ke kuyona-ke laphana-ke ahamba-ke ngengoma ethi-ke iGucci-ke laphana-ke ekhuluma ngeGucci. Abantu abaningi ey'nkundleni zokuxhumana bafowethu-ke abawuvali umlomo-ke ngale featuring eyenziwe uMthandeni yokulanda ey'ntokazi-ke ezinogazi futhi ey'thandwa kakhulu ngabantu. Siyakhumbula uNomcebo Zikode-ke i-Shapes ejezini kanjalo-ke noMahu-ke naye la ukhona-ke futhi-ke kuyona-ke le album-ke yeCokamelisha uMthandeni-ke umfoko amanqele-ke. Lezi ndaba-ke ziputshuka kanjena nje ngake ngayiveza-ke naphambilini ukuthi ikhona enye-ke i-featuring-ke ekhona-ke laphana-ke njengoba-ke sazi ukuthi-ke kunobaba uGadla-ke uNomcebo-ke mase kuzoba yiyona-ke intokazi-ke le esiyiputshukile-ke laphana-ke namhlanje-ke. Omunye-ke wabantu esebawapostile ama-post-ke sikhuluma ngayo-ke uSimphiwe Masonto-ke uDengezi-ke usepostile-ke laphana-ke waveza ukuthi cha kunjalo impela akukho kushintshile-ke laphana-ke ziyakhala-ke kuyona-ke le ndima-ke kaMaskandi. Bafowethu njengoba ngakuthembisa ukuthi ngokuthatha ngikubeka njengoba kunjalo-ke ngisenza wona lowo msebenzi, ngiyabuya nezinye ngisakuthi nje qa ngohalamuze awuhlale khona la ekhaya ngizolokhu nguphakele njalo. Bafowethu lishonile ilanga ubusuku busiphathe kahle.